le fuli soka le bate mathata soka e bate jwale re lela le sa mahlo a rona dithabeng mo thuso ya rona e tla tswa teng ka Jesu morena amen ye re ga bene ka ofela haleluya anche ke monyetla ona ke dumedise lelapa ke dumedise leloko ke dumedise basebetsi mmoho ka lebitso la morena Jesu amen. I will mix English and Sotho in the few minutes that I've been given. I want to speak shortly under this subject. A life of an individual under the sun is not and will never be measured by duration, but it is measured by contribution. Can I say that again? A life of a human being under the sun is not measured by how long you lived, but what are you leaving behind? There is a man in the Bible, in the book of Genesis, who is the man who he lived the longest. Like Methuselah. Amen. Now Methuselah, if you check his obituary, he was born, he gave birth, then he experienced death. Finish. That's all he did. But Jesus started ministry at 30 years. He was crucified at 33. But we are still benefiting from the contribution. Now, contribution is more critical than duration. But Miles Uri, the greatest tragedy is not dying or death. It's when it is dying while you are still alive. Uphile buphilo bosapidisi irengameneka ofela ntatedwa na uphitsi buphilo bopidisa hona le different kind of grapes hona le the grapes that are so nice but they are seedless. How is I have a problem but I na peo ma hona le di Merara ena lepeo, which means lauja morara, you have to plant back what is in the grape. Now bopelo bo tswana lebo as a seedless life. It's a life that has produced lives. They say if you live your life alone, when you die you are dead. But if you pour yourself into others, even when you are dead, you are still alive. Now, we are not happy with the duration, but we are comforted by the contribution. Somebody say amen. Somebody say amen. One of the things that Miles Monroe said, he said, when I die, I want to die empty. He said the richest place in the universe is the graveyard. Because una lidi dogo tesa loa, una lidi bina tesa binwa,
Ho na le di-teachere tse sa kang tsa ba di-teachere. Ho na le di-principala tse sa tsebang hore ne le di-principala. But we thank God for this man. He goes to the grave empty. Because whatever gifts that he came, he'll release to the planet. Now, ho na le temane e ke ratang mafung e ke utlwisisang Ntate Sibanda e bukeng ya Diketso, Acts chapter 13 verse number 36. It says, now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep and he was buried. When David has served God's purpose in his generation. Motho ya qetileng ntho a e tletseng ha sa na lebaka la ho phela. A man who has lived his purpose doesn't have a reason to live. Because what you came for, you have accomplished. Ore Paulo se ke titimme ke qetile sebaka jwale ke saletswe ke moqhaka wa tlolo. Amen. Ma o bua statement se se gore I have kept the faith. Ntwe kholo bophelong bona, it's not your money, it's your faith. You can lose friends, but don't lose your faith. Amen. Ke ka ho mo pesa le mer le nka tsamaya go hlo ya moriti wa lefu nke ke ka tsoa bo bela bo le bo hobane o na le nna. Ntho ke kopa phelela o qeta ska qetwa ke ditaba, ska qetwa ke dintho tse buang ke batho. Empty yourself, and let me tell you, it's not everyone you do good to that they will be good to you. Hantle batho ba kotsi ke bo ba ntshitseng kotsing. Ba hona le modimo ya sa lebaleng. Hona le modimo ya reng well done, faithful servant. Ntwe re servang, many people will say moruti skiti o phoqwe ke batho ba dike wa ntso rata batho go bane ke rata se yang bitsitse. My calling is greater than the one I'm called for. As a teacher, don't allow people who don't understand you to kill what is in you. You were trusted for generations. And elaba ka lebala le hodimo. E renga be le kaofela. Le hodimo ha le lebala ya re tshepisitse o ya tshepala. O loka ha hae ho phame. When David has completed, antse re bua ka mane go tloa botlhoko ke re go kotsi ho leader generation o sena revelation ya that generation. Batho ke maponesa because ba batla mosebetsi mara ha bana mosebetsi, ha bana purpose. Batho ke di-teacher because ba batla ho ntsha bana ba bona tlale. But teaching is a calling. It's a calling. If you don't do it right, you are not gonna get it right. O ruta bana ko go gatele ba sa gateng, o amohela le ba sa amoheleng, because modimo o tshepile o ba motswadi lo ha bana ba sa kang ba tseba motswadi. Now to lead, it's not just for everyone, it's for those who are led by God. And I want to watch one family, the contribution was enough. Jesu ha se peini e molaileng go lota ke ena itseng go phethile. Motho ya qetileng ha tshabe lefu o re ha ke re goro ya hana o re che ke tla kena e re nga mele kaofela e be se re bebele re tshepe hobane ya re tshepisitseng wa tshepala.
itse motho ana etsa koloi o entse ka tsela e nngwe a etsa go exhaust e ska ba ka pele o re la ka ntsha mosi ska fahla driver mara e fahla ba tlang ka morao la o ka duma wa ya pele mara o sia eng e reng amen kaofela o sia eng ka morao batho ba ba bere hantle mara ba fahlile bana ba ka mosi. We thank God for good example. We thank God for positive contribution. If a man can lead from primary, that man can lead. If a man can lead kids, and the man leads them, you must understand the heart of that man. And we are here to celebrate. Celebrate the milimo. E ringa meni kaofela e ka nna ba dilemo di a shota ma melemo e tla phela. Glory to Jesus. Glory to Jesus. When David has finished, ke rata go batho ska phela mantlwaneng e ka reng ke how wana mamantlwane ba ka o bitsa no ona batho ba bapetse mantlwane mo sena PlayStation mantlwane o no bitswa le ka nako ya dijo ha o go ngwathela ba re tlo hae re phela mantlwane batswadi ha se hae modimo ka o bitsa o lo sainela ntlo e ntjha a re tlo hae a ka o bitsa ka letsatsi la graduation a re tlo hae a ka o bitsa o qeta o reka koloi a re tlo hae ke mantlwane mona se ka phela e ka re ke hae. Tate Mafa ke batla o dula fatshe ke itse ke founetse lata ka re ke tlo tla ka baka la pelo ke utlwa mara ke tlamele ke balele kae ke late ngwana sekolong mara ke tlile ke le ba ke tlile batswadi ke rata ho ruta mantswana ke dula fatshe Paulo so when this tent is destroyed o bitsa mmele tent o bona tente ya ikgantsha mara e tlowa e shebela batho fatshe mara ya fatshe ka tsatsi le le this tent one day will collapse. This tent, no matter how you polish it, you cannot keep it forever. But I taught people that in the tent there is a tenant. There is a tenant who doesn't eat Kellogg's, who eat the word of God. Hallelujah. You have an account for the tent, but where is the account for the tenant? You visit restaurants to feed the tent. Where are you feeding the tenant? Every Sunday you are sleeping in your house when the word is preached in the house of God. You don't feed the tenant. But the day the tent fell, only the tenant will stand before God. I want to challenge you. Let this funeral be your revival. Let this funeral remind you that you are not here forever. What profit a man to win the whole world and lose his own soul? Akilele nama, akilele masapo, kilela moya, iremamene kaofela. Abasare mina toko, kialuka ditaba, mga taba yak. Fatsing lena, ke hore, ke rate Jesu, le ho tsebisa ba Yesu, tabo, ele moyena, ho tla ba jwang. Ke ho bona ho jwang ka shinuma, ho tla ba jwang. Ha ke siya, ko boye, Ebola. Ena le insurance, moya o na insurance. May the Lord help us. Mama, batswadi, papa di nyabolo, lau kapa Messi, aswe na koshara. Ene koshara,
How many players were replaced when we still wanted to watch them? Praise Pala, I don't know mara ha o so le tjena re thato ke tla etsa ya hao yohle ha e ka nkimela dumela o tlatse modimo le hlonolo fatshe modimo le tshedise a le kgantshetse sefahleho sa hae o mo pesa le ne ke le monyane jwale ke hodile ha ke so bone ya lokileng a lahlilwe ke Jehova ha ke so bone le bana ba hae ba kopa dijo ditrate. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life, in the name of the Father,